पाउजेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी काउब्रू लाइफमलेन की मतंगदा achum-chumda khnna-neinaba mathou tade HERICON काउब्रू लाइफमलेन असि मणिपुर खुंदारिबा येलौ फुरुप खुदिमकी यामना मरु ओइबा तना थानाबा याद्राबा खोंथोक अहानबा मफम अमने लाइफमलेन असि की मतंगदा achum-chumda khnna-neinaba अमदि डिबेट तौनबगी मथौ तादे हाइना इथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन फोंदोरकले हेरिकोन की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हाइबम अनंदंगसी मीडिया द थदोरकपा चेरोलना हाय मालेम की मियम ममंगद पुथोकपद यामना लेमजनिंगे ओरबा अखोइगे खुनाइलोन पुनसिरोल अमदि लाइनिंग इनात के हौरपम ओरिबा अखोइगे लाई हराउबा हाइबा असि यानाना पांगथोकिबा मफम अमसु ओरिबनि हाइबसि पवारकी लातम द मयक सेंगना पल्ले सही खुदिंगे तोंगान तोंगानबा निमितसिंग द मियोलिसिंग क्याना काउब्रूसिंग द कादुन लाई खुरुमनरे लाइनिंग कोल लाइनिंग परि चेटफम अमदि मसा मसा की निंगजबा क्यागी पंथुंगफमसु ओरिबने लाइफम असी मपुंग मितैसिंगी पुनसिरोल अमदि लाइनिंग का थागोनदुना थादोंनबा याद्रबा मरी सही लिसिंग क्यागी ममंगदगी ngasi फावबा लेरकले वाफमसिंग असि मपुंग फाना खंगमिनबगा लोइनना मणिपुर गवर्नमेंट मरी लेनबसिंग अमदि फरुप खुदिमकना लाइफमलेन असिगी मतंगदा थोकलिबा वाथोक असिगी मरम चाबा वरोइसिन अमा पुथोकनबा होनगदबने मसिनता दुना थैदोक थैजिन तौरक मतम गाइदुना अमदि मांगनदुन लेरबदि तंबा ngमदबा थोकहनिंगदबा थौतोकया थोंगनबगी पाउजल पीबा ओइगनि हाइना लवे चेरोलेस मखाताना हाई इबुदौ काउब्रू लाइफमलेन नतना लमदम मसिगे येलौ फुरुपसिंगी मरुइबा लाइफम क्या अमसु लमदम मसिदा कोना अथेंबद लाक्तन खुंदाराबा फुरुपसिना मंगन तागनबगी थबक थोंग क्या चथरप लैखरे कोना लाक्पा अबदि चंगलुक फुरुपसिंग लमदम असिगे येलौंगैदगी लेरक्लबा येलौ फुरुपसिंग इकाई खुमनफम थोगी अमदि येलौ लाइनिंग अमदि खोबमसिंग इकाई खुमनगदबने चलिबा था असिगे तरा मंगागी नबिदांगदा काउब्रू लाइफमदा लेबा इबुदौ अवांग काउब्रू असुपगी लाइसन अकाय तोय थोकलंबा अबदि मई थारंबगी थोथोक हेरिकोन अकनबा मोंद जानिंगदबा पेंदबा अमसुंग होइतबा फोंदोगले लमदम मसिगी पुवारीदा अबदि ngasi मक्की मियाम अबदि लेबाकी थबक थोरमसिंगदा मितैसिंगदि अपुनबा वखलुनगी उजल अमगी मनुंगदा थबक तौदुन लाक्लि मखाताना सु तौखिगने मितैसिंगी इनाट अमदि लाइनिंगदा अतमनन सिंगदुना मखाताना उसित थवैदबा कारेमनबा अमदि फाथबगी पंकल थौनाबा सायिंगलक्लबदि तंगाइफदना अचुंबा असेंगबा पंकल उथोक्तुना वरक वतेमबगी तंजा लाकरे मतमदुदा मणिपुर की अपुनबा सक्तंबु तुंग ओइनबा फुरुप अमा ओइना खल्लबदि मधु अरानबा ओइगने मरमदुना येलौ फुरुपसिंगी येलौ लाइनिंग खुबमसिंग अमुखना याइखाई थिंगाई तौरैदबनि अमदि इकाई खुमनगदबनि अनसु मखा तारे अतोप पाउ अमदना म्यांमार की वथोक लेबाक्तुगी वथोकनि CORCOM म्यांमार दा हुजिक थोकलिबा वथोक निंगतमा लेबाक अमगी मनुंगदा थोकपा लेबाक्तुगी पियामगी ओइबा वथोकने मासिदा मणिपुर Kangleipakki Miyam अमसुंग मणिपुर Kangleipakki Yaolloisingna Yaosinba हाइबसि मरम सुंचा चादब अमनि आइना CORCOM की पब्लिसिटी कमिटी ngasi थोकिबा चेरोल अमना आइरे लोन जादी हना लौथोख्रबा CORCOM की चेरोल असना मखाताना हाय हौजिक म्यांमार दा थोकलिबा वथोक असिदा मणिपुर Kangleipakki Yaolloisingna कैदोंनुंगदा यावसिनबा तौरोय म्यांमार अमदि मणिपुर Kangleipakki ngamखैदा अइखोना ngaksenबगी थबक तौनबगी मरमसु लेते म्यांमार की मियाम दनतना मखोइगी सिक्योरिटी फोर्सिंगनासु खंगी मदुदे मणिपुर Kangleipakki Yaolloisingna अकाइबा करिमता तौबा लेते अदुगिसु मथक्ता मणिपुर Kangleipakki Yaolloising असि सेल पीरग नत्रगना ओइजो ओइथक खरा पीरग नेक पियाबा मर्चेनरी कांगबा नते मसागी फिदम गाकना चटलिबा Yaolloising गाक्तनि आइबसिसु म्यांमार की मियाम मयकसेना खंगे आइरे वेस्टियर लमदम गी मरु ओइबा मणिपुर Kangleipakki Yaolloisingना म्यांमार दगी संचलकपा रिफ्यूजी सिंग अथेंगबा पी अमदे आसियाना फावबा थोखलि आइना इंडिया की इंटेलिजेंस सोर्स अमगी पाउ पल्लदुना पाउजे खरा द फोंगनरपा थेंगनरे इंडिया लेगाकना मणिपुर Kangleipak अमरि वेस्टियर लमदमगे Yaolloising मेउक्ता मखोइगी एजेंसी सिंग सिनदुना अरानबा ई पाउसिंग संदोक्तुना मियामना Yaolloising बो सेरानन उहननबा होनबा थौंग असे हंदकी थौदोकसिन आहानबा नते अदुबा हंदक संदोरकलिबा अरानबा पाउ असि यामना का हेना हंदबा थाकी प्रोपेगेंडा ने प्रोपेगेंडा असि तौबदा असोबा थौदांग लौरिबा इंडो एशिया न्यूज सर्विस IALS असिदकी मतंगददे IANS pays a history of spreading fake news on its platform and several instances of fake news has been documented by ALT News. Haini sapang dorakle. Cherolesin hai Manipur Kangleipak Jauna India the Phongpa Pausi Singda Myanmar dagi sangchelakpa refugees sing thingna palenga na thokiba cherol amade madugi mayukta Manipur gi miyam da janing da phong dokiba da natana India na jatra ba phawbuda lamdam chi da changjabam pina ba khona bagi wafam kya laikre makhoi dagi Myanmar dagi Manipur Kangleipak da changlakpa refugees sing Assam Rifles da thingba amade alan ki bagi thauto hauji su deptana thorakli bane India lenga ki pautak matung ina Manipur Kangleipak lenga na masiki district administration sing amasong
Civil society organization sing the Myanmar dagi senthorpa refugee singbo laifam chafam pidanaba order tholakpadagi India gi mingde atamna pandana Myanmar dagi senthorkleba miyo singpo ngakpi senbinaba amasung maribakta haran kidanaba Myanmar ga jumlo nari balebak singda United Nations UN gi office na taksilaki aire United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR gi Assistant Commissioner for Protection Gillian Tracks United Nations High Commissioner for Human Rights ki Southeast Asia Regional Representative Cynthia Bellico amasung United Nations Human Rights Office ki tongan warul sing da ngangkhoi lanthok tun atop lebakta sangjapom laruk pasing leiba yahan gadabane maponji hingda bagi namakta selak panupa nupi amasung angang sing sangjapom bi gadabane makhoi ning tamna leibada khudong thinga eba mafamda alaloi dabane haina sumaka tarakle serola sina hai hiram masiki matang da leiba international law lebak punamakta chanari bane international refugee amasung human rights law asi malem lebak punamakta Chananaba sangjapam lawba lakpa sempom ngakpi senbi bahai base international law gi matu ina makoi gi phangkom thokpa hakni amade Myanmar dagi senthorpa singbo laibak asi crisis loitri phawba alan khinaba honaroi dabani aike adubo puramagasi khangna India na khangsinadana United Nations amsung malim gi refugee convention gi channa kanglon punamak thukaitun India da changlakpa Myanmar gi refugee sing asibo Assam Rifles amsung ate security force singna maramda namduna alale Assam Rifles Sathariba Thong asi Thaidok Pajana da Manipur Kangleipakki Jolop Singda Ona Tainaba Tashinaduna Myanmar gi Miyam da Manipur Kangleipakki Jolop Singbo Landu Hona da Hona riba Namthaki Langna Dragana Sabodes propaganda ne Masigi Masing Thingam Draba Kudam Kya Ngasi Pova Leptana Thingna Duna Talai Krabane Aranba Bau Sandukuna Manipur Kangleipakki Jolop Singbo Lana Myanmar gi Miyam da Hona da Hona riba Asida Natana Assam Rifles na Jawloi Charga refugee alak payai Manipur Kangleipakta sasinaba kuthokna pada misam kya hatkiba Assam Rifles ni aduna Myanmar gi Miyam nasu Assam Rifles dagi section bio aroi bada makoi gi aranbar propaganda sing Myanmar gi Miyam Manipur Kangleipakki Miyam amade malem gi Miyam thaja bidana ba amade section binana ba CORCOM na paujelakle atopa makhatar ba pau amadana COVID ki second wave exam yeithokpa chumgani Laibak asigi wena COVID-19 ki second wave asi yamna kininga eba phiba mamada yaure India ki wena dogmadam yu lak ani ki matakta COVID-19 positive oibagi chang asi wangkhalakpa aduga state asigi wena su nungti namit khuding ki honglakliba chang asida hengalakliba chang asida chaata chambagi me da yaure phibam asida exam pangthokpa haibasi yamna khudong thinga oiba phibam da mayuk naroi aingai leite handak su ikuidana MU da pangthokiba bi bhog ki mangasuba semester exam da saruk yabam hairoi ama Positive Poirambaki Manipuri University Loba Bibo ki Anba Ahumsuba Amasung Mangasuba semester Young African Mapandagi Ogadapan U course ki when Sumatam Kakana Yatokrabane All India ki when su CBS in the lower class 12 ki exam day toki Natana class 10 ki exam cancel Tokre Masiki Roina Tongan Bus Central Port Loba exam care Amasu Yatokrabane NEET Powell Ebakasiki when COVID-19 second wave Asiki setting Asi Yang Laga Tokre Aduna state Asiki when su May Manga Amasung Taruk board Amasung Council Loba Class 10 namasung 12 ki exam pangthokani aida tawribasi nungti numit khudingi positive ki case wangkhalakli yenglak matam khara jethokpana chungane positive case haigalakpagi changasi sada chambagi changda yorokpana hena khudong thinga eba phiba mamada leirapane masi line lobu chumloi masiga iroina state sarkar ki mekedagi laijadasi matam chana laksinana ba akhanaba thorang sing lokat pachumme central government ki mekedagi COVID-19 pandemic asil aksin baga mari leinana mamangi first wave ki laks loiselakpada state sing maning tawna lockdown natragana Ating batamba yarambadu under ke second wave asida the state singa mathou taba thabak sing paikat pada center ki su ayaba leirabanin matam chana mathou taba thabak sing paikat hobana chungane haukiban mit khani asida nongmada chada chama ki changda hengal de train asida makhatana sathar patarabadi tha asigi losilak padadi positive ki case ase lising ki mathakta haikalak loi ainingai leite aduna hanana thokiba SOP adu nauna semdoktan state asida COVID-19 ki first wave lakpada lokiba section thorang sing adu bakhatana thabakoina pangthokpa ki tangai fadaba lai Tangai Fadrabadi, Warabasu and Mid Kani de Katel Power shut down to the COVID-19 gate, Siena singling the Twai Hope Sumane. Lebagasi and the Prime Minister Narendra Modi, Amid Union Health Minister Na, Nungdina Mid Kudingi Ministry Makotomba Officer Sing Yauna, State Amasung Union Territory Governor Amadis Minister Ga, Toin the COVID-19 second wave Asiki Association Sing Review Tauduna, Laxin of Honabasu positive Sangasi, Leptana Wankalapana. Lebaksin Batung the lockdown toner Bakanaba Power Lere, Aduna State Asidu Containment Johnson the Hian, Atim Batamba Yauna. Adugumba jagasing adu da paksana COVID test tawthokpa lockdown magnatrabasu mathou taba thabak sing natana district amaga lanthok lansin tawna bada ating batam duna COVID ke chen asi matam chana thugai hobana laina lechat asi laksin bada bateng pangane
aduna state na hiana sahapagani hana khan bathorang sing pakadau buchome aribe the content sing asig maru pau khara asig pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir bopuna bopatha kasari channel asina tomda kanarabadi subscribe to video subscribe to video like and share to basu kawi kan punamapo amakana thakasari